Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Tabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri wa kane itariki 21 z'ukwicumi mu bihumbi 2024. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant, hamwe n'umugaba w'ingabo w'umugwi Hamas Mohamed Deif kubera intambara yo mu karere ka Gaza. Ingabo zigwanira mu kirere za Ukraine zivuga ko igisagara ca Dnipro kiri mu buseruko cagabwe k'igitero n'igisasu cyo mu bwoko bwa za misile c'Uburusiya. Abashingwamanza w'umunyapolitike Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda bavuga ko bahangayishikishijwe cyane n'amajambo Perezida Paul Kagame yashikirije mu mpera z'iyindwi kandi ko abangamiye umutekano wa Ingabire. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant, hamwe n'umugaba w'ingabo w'umugwi Hamas Mohamed Deif kubera intambara yo mu karere ka Gaza. ICC yavuze ko hari imvo zikwiriye zo kwizera ko bwana Netanyahu na bwana Gallant bompi bafise uruhara ku caco mu ntambara cyo kwishisha inzara n'ibindi vyaha byo guhohotera abantu, harimo ubwicanyi, ugutoteza n'ibindi bisisikaza ikiremwa muntu. Iyo sentare nta gipolisi cayo ifise kandi izokorana n'ibihugu binywanyi vyayo kugira ishire mu ngiro iyo mitahe. Ibiro vya bwana Netanyahu vyateye ivyatsi ingingo ya ICC bivuga ko ariyo kugwanya abayahudi. Biravugwa ko Mohamed Deif yoba yarapfuye. Abayobozi b'ibitaro byo mu buraruko bwa Gaza bavuze ko abantu benshi bishwe mu ijoro mu bitero vy'indege vya Israel. Nta gisirikare ca Israel kirabivuga ko. Intumwa ya Amerika mu buseruko bwo hagati Amos Hochstein yitezwe kuhura n'abayobozi ba Israel mu gihe ariko aragerageza guhagarika intambara ya Hezbollah iriko ibera muri Libani. Ni inkuru ya Yolande Nere mwumva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Amatsinda y'abatabazi muri Gaza aravuga ko ibikorwa by'ubutabazi byo gushakisha abo byagizeho ingaruka byatangiye nyuma y'uko Israel isukiye ibisasu ku nyubako zitari munsi y'eshanu i Beit Lahia no mu mujyi wa Gaza. Ibitangazamakuru bibagamiye kuri Hamas bivuga ko abantu benshi bishwe kandi ko benshi barengewe n'ibinonko, muri bo hakaba harimo abagore n'abana. Igisirikare cya Israel giherutse gukaza umurego mu bitero byacyo mu majyaruguru ya Gaza, aho kivuga ko kiri mu kubuza Hamas kongera kubyutsa umutwe. Abakozi bo mu buvuzi baravuga ko bahanganye n'ikibazo gikomeye cyo kuvura abakomeretse, mu gihe imiryango itanga imfashanyo ku bari mu kaga ivuga ko itari mu kubasha kugeza ibintu by'ibanze muri ako gace. Hagati aho umuhuza wa Amerika Amos Hochstein yageze muri Israel avuye Beirut. Yavuze ko habona ko hari amahirwe menshi yo guhagarika imirwano muri Libani. Nyuma yaho muri rusange guverinoma ya Libani na Hezbollah bemeye icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika intambara. Igipolisi cyo mu buraruko bishira uburengero bwa Pakistan kivuga ko abantu n'imiburiburi 38 bishwe mu gitero cakozwe ku modoka zitwara abantu mu ntara ya Khyber Pakhtunkhwa. Abamuri ako karere babwiye BBC ko abo bantu bari mu rugendo mu miduga yari herekejwe n'abapolisi. Baciye bagwa mu gitero mu karere kabamwo abo mu muryango wa Kuram.
amakuru ya mbere avuga ko abagore n'abana bari mu bishwe nta mugwi n'umwe uremanga ico gitero. Aka karere kari hafi y'umupaka wa Afghanistan kandi kamaze imyaka 40 karangwamo intambara z'amadini hagati y'abayisilamu b'abashia n'abasuni. Ingabo zigwanira mu kirere za Ukraine zivuga ko igisagara ca Dnipro kiri mu buseruko cagabwe k'igitero n'igisasu cyo mu bwoko bwa za misile c'Uburusiya. Amatohoza yigenga niyavyemeza bizoba ari inshuro ya mbere mwene ico kigwanisho gikoreshwa mu ntambara imaze imisi igihumbi. Ivyo bije nyuma yaho Ukraine muri yindwi yakoresheje ibisasu birasakure vyatanzwe na Amerika n'Ubwongereza kugira igabe ibitero mu duce tw'imbere mu Burusiya, ikintu Moscow yari yaraburiye ko izobona ko ari ukunyuka. Ni inkuru ya Dani Abahad mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere gitangaza ko igisasu cya misile kirasakure cyarasiwe mu gace k'Uburusiya ka Astrakhan kari ku nkengero z'inyanja ya Caspian. Ntikemeje neza ubwoko bw'icyo gisasu. Amakuru yasohotse mu itangazamakuru rya Ukraine ariko atashoboye kugenzurwa avuga ko cyari igisasu gifite ubukana nk'ubwa kirimbuzi bwa nucleaire nubwo atariza nucleaire nyirizina. Cyakora ngo nabyo byaba ari indi mpinduka ikomeye. Hamwe mu hagabwe igitero i Dnipro hifashishijwe ibisasu bya misile ni ku nyubako y'inganda. Umunyapolitiki wo hejuru mu Burusiya aherutse gukomoza ku ikoreshwa ry'intwaro zikoranye ubuhanga bushya mu gihe Ukraine yakwifashisha intwaro za Amerika zirasakure imbere mu Burusiya. Igitero cy'ibisasu byambukiranya imipaka cyaba kiri muri urwo rwego. Mu gihe rero byaba byo birashoboka ko Uburusiya bwaba bushaka kuburira aho kuba gusubiza ku rwego rwo hejuru, ahari bikozwe ahanini mu rwego rwo guhindura imitekerereze y'uburengerazuba bw'isi. Ubutumwa bw'Uburusiya n'ubu kwibutsa ko bufite izo ntwaro kandi bwiteguye kuba bwazikoresha. Uburusiya nabwo bwagavye ibitero mu bindi bice vya Ukraine. Umukuru w'akarere ka Dnipropetrovsk Seri Isak yavuze ko abantu 26 bakomeretse mu gitero cabereye mu gisagara ca Kivri. Yavuze ko inyubakwa za leta, amazu n'imiduga vyononekaye. Ikigo ca leta kijejwe umuyaga nkuba camenyesheje ko kubera ukononekara kw'imihora ikwirakwiza umuyaga nkuba vyabaye ngombwa ko kiwuca mu gihe c'agateganyo mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Ubu ni saa 10:37 muri studio za BBC London. Ni saa 12:37 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu murayumva no mu Buganda kuri Kisoro FM na Facebook Live. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Abashingwamanza w'umunyapolitike Victoire Ingabire atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga ko bahangayikishijwe n'amajambo Perezida Paul Kagame yashikirije mu ihuriro ngarukamwaka rya 17 rya Unity Club mu mpera z'indwi iheze. Bavuga ko akurikiye ayandi yavuze mu mezi aheze kandi ko abangamiye umutekano wa Ingabire. Twashatse kumenya igituma biyumvira ko Perezida Kagame ari we yariko aratunga urutoke, maze twakura Ian Edwards umwe mu bashingwamanza biwe adusigurira impungenge zabo aho zihagaze. These kind of comments made by President Kagame are made in the context or against the back. Aya magambo ya Perezida Kagame aje mu gihe hari nandi yari yavuze mu myaka ishize atera ubwoba Madame Ingabire, ariko hari nayo yavuze mu gihe cya vuba mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Amagambo yateshaga agaciro Madame Ingabire avuga ko yifitemo sekibi kwakorana n'abarwanyi bari mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko iyo abantu nkawe barenze nyirantarengwa hari inkurikizi zigomba kubaho. Avuga ko ari umuntu uzapfa atagize icyo yigezaho, amuvuga nk'akagore gato k'akajenosideri. When people like her cross the line, the consequences are clear. That she's a person who will not achieve anything until she dies, and describing her as a small woman. Aya si amagambo asebanya gusa, ahubwo anateye impungenge bikomeye kuko mu Rwanda habayeho amateka yaho abatavuga rumwe na leta bacecekeshwa cyangwa bakaburirwa irengero.
abicwa cyangwa batabwa muri yombi by'amaherere, abakorerwa iyicarubozo ndetse n'ibindi bikorwa bigaragaramo umuco wo kudahana. Kuba rero perezida w'u Rwanda yavuga amagambo nk'aya ateye ubwoba bishobora gutuma habaho impungenge z'uko abantu bashobora kugira imyitwarire yahutaza Madame Ingabire n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ibyo bamukorera byose bishobora kudahanwa. In the knowledge that anything that they do to her would be met with complete impunity. Naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ijambo ryiwe ntigeze avuga mu izina Victoire Ingabire kubera kuvuga ko ari we yavuga. He doesn't mention her name in terms, but there are a number of clear indications. Ntiyavuze izina rye, ariko hari ibimenyetso byinshi byagaragaza ko ari we yavugaga. Mu ijambo rye yanenze abantu bahawe imbabazi bagasohorwa aho bari bafungiye. Madame Ingabire ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi warekuwe na Perezida Kagame mu myaka ya vuba aha, kandi tuzi ko ibikorwa bye bikomeje kurakaza ishyaka riri ku butegetsi. Prisoners to have been pardoned by President Kagame in recent years. Ikindi cyerekana ko yavugaga Ingabire ni uko yavuze abantu bashimagizwa n'abantu bo hanze y'u Rwanda bashimwa ko aribo bashyigikiye demokarasi. Madame Ingabire aherutse kuvuga ku butabera n'amavugururwa ya politiki mu Rwanda. Australia ikaba yaramugaragaje nka nyambere mu guhirimbanira demokarasi, uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutegetsi bwubahirira amategeko. And that Australia had publicly referred to her as being a champion of democracy, human rights. Perezida Kagame yavuze mu Kinyarwanda kandi abwira Abanyarwanda ku buryo nta muntu mu bo yabwiraga wakwibeshya ku muntu yashakaga kuvuga ubwo yavugaga abantu bababariwe kandi bashimagizwa n'abantu bo hanze y'igihugu. Abo yabwiraga bazi neza uwo yavugaga. Mentions people who've been pardoned and people who are praised by outsiders for being advocates for democracy. His audience knew exactly who he was talking about. Umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yahagaritse amasezerano abiri akomeye y'ishirahamwe ry'ubuhinde ryitwa Adani Group inyuma yaho abarongozi b'iryo shirahamwe bagirijwe ibiturire n'abashingwamanza bo muri Amerika. Mu ijambo yashikirije igihugu, Bwana Ruto yarakuyeho uburyo bwo gutanga amasoko yo kwagura ikibuga c'indege ca Nairobi hamwe n'amasezerano y'amamiliyoni y'amadolari yo kubaka amayira y'amashanyarazi. Ubutegetsi bwiwe bwamye bwagirizwa biturire kandi yari yarasezeranye ko azogira ico akoze igihe hoba hari ibimenyetso bitabesha vy'ibiturire. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yasubiye mu nama y'ivyihindagurika y'ikirere ya COP29 iri kwibera muri Azerbaijan, asaba ko habaho ugutera kwihata gukomeye kugira haboneke amasezerano. Mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo iyo nama ihere, yemeye ko hakiri vyinshi bihambaye batarumvikana ko, ariko ashimangira ko kunanirwa bitarimo mu mahitamwo bafise. Haracariho kutumvikana ku bijanye n'ingene ibihugu bitunze bizofasha ibihugu bikenye mu gutorera umuti ihindagurika ry'ikirere. Integuro y'amasezerano yitezwe gusohoka irimo ikibanza kigaragara aho bari kwandika igitigiri c'amafaranga y'amasezerano y'uburyo akwiye gutomoka. Kandi hari kandi no gusubira inyuma gukomeye kw'ibihugu bikungahaye ku bitoro mu masezerano y'umwaka uheze yo kugabanya gukoresha ibizuku. Ubu ni 10:43 n'umwanya w'igikino c'urunana. Rero akataje mu mugambi wo kwigarurira Chris. Kwaruremesha bo mu byababayeho babikuyemo amasomo akomeye. N'urunana. Ese burya wari ukiri hano Reya? Nari mari nuko nari negetseho sori. Ariko wambaye neza we mukobwa mwiza. Uyu munsi urajya kumureba ariko. Urajya kumureba si gusa pe, mbega umukobwa uberewe. Okay, oya nta gahunda dufitanye. Ariko mpora niteguye ko yampamagara cyangwa tugahura akampa lift nyine akayima ndi ku micyo
ntacyo mvuze ntiteranye nako iyo wumva umugabo reya nanjye ntabwo bari kungendana ndakurahiye ntabwo ari kuncika ahubwo uranyibukije sori nimugoroba nabonye murumuna wawe hano kubera ukuntu asigaye andeba ikijisho ntinya kuhagera ntagende agushakaho iki se ko Chris atari Philippe umugabo we ndabizi se wa mubyeyi we yongeye kumvuga se yongeye kukuvuga cyane rwose yarazanywe no kunyiyama yewe ngo sinkwiye kugushyigikira ngo no kunsomera yewe ngo nakubwiye amabanga ya rumarimo sori niba hari andi makuru yuzuye yamfasha kumusenya nkegukana Chris ndayashaka rwose nawe ari ku rugamba nyine wararwambariye pe cyane rwose sori nubwo murumuna wawe ndeba ikijisho sugira ngo hari ijambo yatinyuka kumvugisha yumvise mbiza afunga umunwa ntamubaje ntese Agnes uvugira waba uzi ko afite umukobwa w'inkumi witwa Lopez yabyaranye n'umugabo witwa Semana mbona isaba nk'imboga zikubiswa n'umuriro kaye urumva se utaramunyamuruyeho sori uguze ukuntu ariko yari amereye nabi Chris yarafashwe ukwiye kumugendera kure ntuvangire undi mwana uzi neza ko bakundana sikiwato namukubise ijambo ahita acuba ariko mana yanjye buriya narumiwe pe murumuna wanjye rwose sinzi impamvu ashaka gushyigikira Agnes gutuburira Chris ubu Chris ndamufite mu biganza byanjye sori komeza ndabizi neza ko namenye iyo nkuru azahita akatira Agnes ntaziteshwe igicuruzwa kikiri mu iduka ngo ajye kugura icyakoreshejwe ari wowe ufite kashi zawe se wagura umwenda wambawe hari umushyashya umanitse hejuru we wabikora noneho urangije bivuga ngo noneho Agnes ni umwenda wambawe cyane rwose ongera usome gerageza urabizi ko ubusanzwe nkunda kwirira rureme ibyo biko muri kumpata gerageza nukuri kw'Imana rwose murebe karame rureme habuze gato rwose ngo nkubure mugore wanjye nkunda cyane wari umfakaje pe naraye mpagaze muri iyi nzu ariko mutoni wase n'umugwaneza bambaza icyo nyine yabaye nkabura icyo mvuga rwose muri Imana ntiyabyemeye mbega ngo mwakorambera mubi we imvura yitumbigira itya ikinkangu mu murima wanjye inyamamare yanjye nziza nkunda cyane nayo yari mfite umukamo mwinshi amashasha barayihitanye none n'umugore wanjye koko rutinyuka rumugera amajanja urabivuze numva birakabije rureme cyangwa wa mugabo we warakaje abakurambere b'iwanyu ndarengana niganiriraga da nyamara rero ngo kuri gushirira mu biganiro umuntu akwiye kugira icyo akora rwose ugaterekera abo bakurambere se rureme oya da wibuke ko n'abatejwe nitwa Gaspari Murebwaye nuko nyine nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru imburagihe mu birebana no gusenga ariko ndi umukristo da ndi uwa Yezu rwose ayiwe wimpuhura ruremesha we ngo mu birebana no gusenga wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru imburagihe none se ndakubeshya mperuka kujya gusenga kuri Noheli iyo mu wihe mwaka koko yewe nanjye simbizi kandi rwose singutera ibuye nanjye ntahomba nagiye kwikubita agashyi rero tukajya gusenga rwose tugashima Imana ko muri ibyo byose byabaye nta cyaduhitanye kandi byose byarashobokaga uvuze ukuri rureme ikindi ni ukumenya neza ibishobora guhumanya umuntu akabyirinda urumva ndabyumva iyo menya ko ririya cupa twakuyemo umuti twateye mu myaka rishobora kungirira nabi sinari kurinywesha amazi icyitwa ishaki cyose yego ibicupa nk'ibyo bivamo imiti ihumanya ni ibintu ngomba kugendera kure cyane n'abana bagomba kubyirinda bakabimenya yewe n'Imana ibyumve rwose niteguye kuyegera nkayishimira ko yakurinze nandayisaba kuturira ikazatwambutsa umwaka watubereye mubi cyane ntarinzi ko ari njye wabibonye jyenyine busho yewe utayibona yaba atagira amaso rwose Pascal rwose bagutsinze igitego cy'umutwe pe abagira amenyo ni mwisekere nababwira iki baseka iki se nizere ko utarakaye ukeka ko hari urwango rurimo ariko Nadi oya da
aho abantu bari batebye bagaseka bagasusuruka pe. nuko ngize ngo ugiye kuba rwose nka babandi bibifura umuntu aganiriza bakarakara naho ubundi se kugira ngo mu minsi iri imbere ntuzagutambuka abantu bakakubererekera Nadi. tuzajya tubwirana tuti umva nimwigireho nyakubahwa atambuke da. Ntabwo murasetsa mwabagabo. Depite rwose honorable umva mubwira aho Stefano ari niwe nje gushaka busho murekere iby'urwenya muberekeraho. harya Pascal ndakumva Stefano yakubwiye ko agiye simperuka ari we mwavuganaga busho cyangwa ashaka kumumisha mwabagabo mwe. yego ko niko Nadi ubwo twaba tumugwishira iki rwose. umva bashombe di si rimwe si kabiri uriya mugabo mbona akanyihisha kandi nawe urabuyizi. yewe nawe hari n'inama Nadi. aha ariko ko muntu mawe biremewe da turi ngo arabangura amatwi jya mu kazi Pascal genda rwose. aha nagiye rwose agenda. aha Nadi karame numa kuri Stefano ndagutumikira rwose. umva umumbwirire ngo niba yumva adashoboye kwita ku mwana wanjye azamunsubiza nk'indezo. mfite amakuru ko umugore atamfatira umwana neza nta mugaburira niyo abimuhaye abimuha mucunaguza. Nyiramariza se Nyiramariza nyine nyuza hari nshaka kwihanangiriza Stefano. niba yaremeye kujyana umwana we mu rugo nimumufate nk'abandi bana niba batabishoboye bansubiza umwana wanjye batanga indezo. ubwo butumwa rwose numva buremereye bari kubwirira nyirabwo nuko usanze adahari. uragira ngo sindi bugaruke busho. ntacyo ugaruka ndagaruka rwose kuko sinshaka kujya hato ntatongana na Nyiramariza kuko nifitiye intege ntabwo nshaka rwaserera. yewe Stefano akigera aha ngaha rwose ndamubwira ko wahageze hano ukamubura namunyuriremo muri make rwose icyo wamushakiraga. urakoze cyane ariko se ubundi Nadi karame ndakumva. n'ubu pe Patrick yatereye agati mu ryinyo ntacyo gufasha. ese hagize uyu nkwakuzi uronga izo mbuto tuzanye agahereza umurwayi badi. wigira ubugora Nyiramari ndacyahazi. Ruremesha uri muri uru rugo ntanyoroheye arampata ibiryo n'ibinyobwa buri kanya. ko nkumva umugabo wagufashe nk'icyana cy'inyoni murebwaye. yewe reka mufate nkacyo yaramuciye mu myanya y'intoki pe makora mureke pe. umeze ute se disi murebwaye. urebye maze koroherwa hasigaye imbaraga ubundi ngasubira mu mirimo yanjye. yewe niba hari umuntu ukwiye gushima Imana ko murebwa iringu yakize nige rwose mwababyeyi. yewe ndibuka ko twavuye ku bitaro ubwoba bwakurenze sori. abutandenda sori nawe yari gutuma n'abantu bamushinja icyaha atakoze. ariko namwe nimwishyire mu mwanya wanjye koko noneho mutekereze iyo murebwa iradakira ubu koko mbameze nte. abantu bose bari kugushinja urupfu rwe da cyane ko inkuru yari yabatangiye kuba kimomo kwa murozi. murebwa ni ukuri Imana yagukijije yarakoze cyane pe. ubu niwe muhamya wo kuvuga ibyabaye no kunkuraho icyo cyasha koko. haleluya. yewe ntawe nari kuba ngusize wa mubyeyi we. Mana yanjye we ubuzima bwanjye bwose nari kwitwa umurozi we. umenya nta muntu n'umwe wari kuzongera no kumpa amazi. utanatambutse ngo bagutera amabuye. yewe nari kugusiga mu bibazo kandi ari igihe wizize sori nawe. ibintu byose rero biberaho kwigisha umuntu. ubu mwese nizere ko imiti yose ihumanya n'ibicupa yajemo ari ukubigendera kure. ni nk'iyamenyera Mari burya natashye niruka kuko hari igicupa cyari kimaze iminsi giteretse ku idirishya kandi hari haravuyemo umuti umugabo wanjye yari yarakoresheje atera ibiti yahinze. shahara amakuru tutari dufite pe. ibintu by'imiti ihumanya n'ibikoresho bapfunyikamo sinabyitagaho pe. reka ubu nabyo ni ukubyirinda rero. noneho rero twe tugifite abana bato akabyara nitutitwararika bizatumaraho urubyaro cyane pe. ndeka wasangaga ayo macupa nyandarika aho mbonye ariko murebwa yararankanguye. anye ngaho mbwira rero Chris mumeranye muti nkubaho uyu munsi ugereye mwavuganye. turavugana rwose akenshi nawe umpamagara nkuba arampamagaye nibereye mu kazi arambwira ngo rwose mutegereze aze kumara ifite niwe ungejeje hano. gusa nta byinshi mvuga budensiya mubwira amagambo abazi
nta nubwo muha umwanya na muto rwose ushoboka. ntimunyumvira kandi none se kubera iki? urabizi si nkunda abantu batari siriyasi bude. Chris ni umuntu mukuru, niba azi neza ko dukundana ntiyarakwiye guhariye umwanya mu buzima bwe, urumva? oya rwose ntugomba guha umuswa icyuho kuko nawe ntatuje. Inde muswa? Reya. Naringize ngo ni Chris we. reka sinakwita sheri w'abandi umuswa, ndavuga Reya nye, ubu ni nacyo nje kukubwira. noneho yiteguye gukora iki se Budensia? Shanye, ubu afite intwaro yo kugutandukanya na Chris. ngo iki bude? Intwaro igenda ite? ubu se ndabikubwira ntera. Ese nk'ubu nicyo utinya kumbwira koko bude? Anye, ibyo wibwiraga ko ari ibanga ntabwo bikiri ibanga. ngo iki? sinkumva neza. Reya afite amakuru yawe yose. ngo nagize ngo ndamuganiriza mwiyama kukuvangira, ngiye kumva numva arambwiye ngo ariko Agnes wo yasanze umugabo we Semana bafitanye umwana akandikira Chris. ariko mana yanjye we, Reya sibyo yaba yarabibwiwe nandi kuko bude? Reya umva nanjye nenze kwitura hasi pe, ngo umukobwa wawe Lopez ubu ntarangije ayisumbuye, ngo yasanze umugabo we bagasazana bakarera umwana wabo akandekera Chris ko ari tuberanye. ninde muntu w'inyarurembo wabwiye Reya ayo makuru koko bude? noneho yakwirakwiza nabigenza nte koko? ariko ubundi iyo umuntu ameze atyo ko yitonda nkaba numva wowe ukiri nyiramasasura. umuntu aba uko abana bifuza ko aba Nyiramari. Nadi, ubwo uvuze ayo magambo yose kuko nkubajije ikikugenza hano? Nyavuze kuri amakuru mfite di. Kandi ikindi kuza hano ndabyemerewe, niho se umwana wanjye akora. Kutagiye kwa Patrick se siwe waguteye iyo nda? Ntunyure Nyiramari, nta mugabo ngira ngo namuciye inyuma. Bityo mfite uburenganzira bwo kubyara n'umugabo wese nshaka. Warangiza ukajugunya abana wabyaye? Nta mwana wanjye najugunye, namwohereje kwa se, nuko hasanze umubyeyi gito. Niba ndi umubyeyi gito se wowe uri umubyeyi nyabakidi unanirwa kurera abo wabyaye? Ntumfatanye n'ibibazo ndimo ngo unyurire Nyiramari, nkwiyame. Ni wowe bitangiye Nadi, ari njye ari nawe umubyeyi gito ninde? Nakubajije. Nutigiye kwinjira mu nzakara yasize umwana hanze. Yewe mama we, ubwo rero nguravuse. Muzajya mwibagirwa ko mwabyaye mujye mwiraha ngo Nyiramariza azabarerera. Utereze wabandi se yarera ubu. Nyiramariza sindi umuyaya wawe, sindi n'uwa Stefano. Uranyumva neza? Niba ushakira umwana wawe amahoro uzumumvanire mu rugo. Mukuvanire mu rugo? Niko mukangisha uzi ko warusohokamo n'umugabo akinjiramo. Uravuze ngo azasohoka mu rwinjiramo Nadi? Baragushutse we. Ndakubwiye ngo icyo ziri kwa Stefano kandi se umugore akunda kurusha abandi. Icyo rwaturusha nuko hageze bwa mbere di. Witonde rero kuko isani sawa warusohoka mu ndi mugore akinjira. Umunsi nzaba ndi umuramba ariko. Shebana mu bari ko buri. Kuko nkiri muzima ibyo mubyibagirwe. Uranyumva neza? Nadi, gabanya urusaku uze tujyanirane. Utwara umuhungu wawe kuko sizarerera bapfuye ngo nderere n'abazima. Nyiramariza kuriye Nadine inzira ku murima. Nadine agiye gukora iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'Urunana. Mbere yo kubasezera tubabwire ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, wahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant, hamwe n'umugaba w'ingabo w'umugwi Hamas Mohamed Deif kubera intambara yo mu karere ka Gaza. Ingabo zigonera mu kirere za Ukraine zivuga ko igisagara ca Dnipro kiri mu buseruko cagabwe k'igitero n'igisasu cyo mu bwoko bwa za misile c'Uburusiya. Amakuru yacu rero agarukiye ngaha, hamwe yashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon.
yarahagaririwe na Mark niyo nkuru mwakoze kudutega yompi na Gahwana.